Sigurno se pitate šta je ovo. Ovo je moj videoblog. Jeste. Ko je to videoblog? Zašto videoblog? Pa zato što sam u posljednje vreme nevjerojatno napet i nervozan. I pričao sam sa kao nekim stručnim ljudima o tome. I rekli su mi da pored kao možda se zove pijenje nekih lekova bi trebao da porazmislim da izbacim to iz sebe sportom, pričom, tako tim glupostima. I pošto se ja već žalim kome god stigne već 2 godine kako ništa ne ide, a i ne ide, rešio sam da žalim vama, drugarima na internetu. Ja sam inače vrlo srećan čovjek, da ne kažem vesel čovjek, volim da se zezam i to, ali ove situacije su baš jezive za čoveka, ništa ne ide. Pregovori s televizijama su se zakočili, traže velike pare, kao da je ona 2008. 2007. najlepša doba. A sa IT kompanijama kad pregovarate, oni svi koji da nemaju para. I tako da, eto, to je to. Ja rešio da napravim videoblog o svojim mukama. Muke po Kojotu. I tako. Ovih dana ću da prođem pored mojim drugarima, da njim neki od njih. Malo da kao nešto radim, čisto da bih kao vratio se u formu i da vidim šta mi je dalje činiti. Kud dalje.